Kini ketika Instagram account jangi pila ban follow ingi Instagram nama tak kiwi pat kijing tim. Kapos belam takasni kedia Integrated Child Protection Services ICPS Social Welfare Department Government of Meghalaya. Kateng je kapos kilong helper, housekeeper, paramedical, perka educator. Kapos menikong kedai helper. Ke number of post kelong tangkawe. Ka kerta kalong arpalai hadu sapusnem. Ka jingyo kalong nri haja shibnai. Ka kadan puli kalong pide ben pendap ya ka kelas 10 pas. Ka post bahar kedai housekeeper. Ka number of post kalong tangkawe. Ka kerta kalong arpalai hadu sapusnem. Ka jingyo kalong nri haja shibnai. Ka kadan puli kalong pide ben pendap ya ka kelas 10 pas. Post balai kedai paramedical. Ka number of post kalong lai teli. Ka jaka bantri kedai shelter home girls Shillong, place of safely boys Shillong, para observation home girls Shillong. Ka kerta kalong arpalai hadu sapusnem. Ka jingyo kalong kandai haja shibnai. Kadan puli kalong pidi pendep ya ka GNM. Pidi bendaru ya ka experience ka bomduna ya ka lesnam haka child welfare activities lani knowledge haka computer operation berka counseling skill. Post besar kedai educator voluntary dan part time. Ka number of post kalong tangkawe. Ka cakap bantri kedai children home girls Shillong. Ka kerta kalong not specified. Ka jingyo kalong sahaja shibnai. Ka kadan puli kalong pidi pendep ya ka BA honors hakan kan stream. Pidi pendep ya ka experience ka mamduna ya ka lesnam haka baikai. Ka post pesan kedai PT com yoga instructor voluntary dan part time. Ka number of post kalong tangkawe. Ka cakap bantri kedai children home boys Shillong. Ka kerta kalong not specified. Ka jingyo kalong sahaja shibnai. Ka kadan puli kalong pidi pendep ya ka diploma ka physical education dan yoga training. Pidi bendaru ya ka experience ka mamduna ya ka arsnam. Kuno pen apply. Pila pen apply ka standard form pasli submit sa office yung district child protection officer dan district child protection unit Lowal Shimmer Iskasiel District Shillong. Baka tarik baka do ban submit application kalong santrik benabinyo ajar puar. Pide pen atas lo dia ki dokumen ki jongpi bat pide pen pendaru ya ka arli ki passport size haka application form bat pide pen thok shai ru ya ka keteng joka post haka envelope.